Masaka kwani masaka makasi kwani makasi ni wirigiro bwakwa nwethirite orena ntukwenjega na rweri al-amis ni al-amis enjega na ni wirigiro bwakwa ni njega kirewe ya tariki 19 mweri jwa ijiri mwakani 2026 bita wakabwe mudharimi monanirie wetu wa mathithio ni Paul Gujiri kango shugere nkatosha mwanya ni bwega mono ntubogo tudura gutena batu ikinya ntubaku tugitweka nyumba ya nteto irine gweta kathetu ne kamero kuma kilini kirewe na kimoni moni. Thank you very much. Tudingatere kile mitandao ya kina de Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya, turi live inyorera twitite na mbere kudingatira riboti iraigo tondoka kuma dena odena gonto andikibeto banteto bandite kambintere mwanya account ya Meru na me account ya Meru ridore kianganga mianga tene mugongo jwa Meru gotigira ni bakomreka jari jabata ke rewe moraideri wetu mwende no oredea na bo biashara CBD mujimonene jo Nairobi abashumiretie ko wikinyidia na maromba jao kwithira kuri na ukaria bwako ngana nyuma ya maandamano kwithira ya gitumirwa ni the United Opposition bareo Rigathi Gachagua wa DCP Eugene Wamalwa wa DAP Kenya areo PLP leader nwe Martha Karua Kalonzo Musyoka wa Wiper Front Party na bangi bara bakaithira baikinyidia kiri maandamano jaja regiri kwithira ya juma ya kesho tukaita na mbere ko thingatira riboti eu tone ni jareko gaithira ja ke umera ni igeria ria kwaraniria na Inspector General wa polisi Douglas Kanja amwe na bo ni twitite na mbere ko thingatira mantu ya arimo na rero angirwa kwandika arimo TSC retretero keruta yandikithia kire mantu yigi kuringwa murashi kwa budget ya kithirikari mwaka ja 2026-2027 financial year kire rwangi rwa mantu yigi kigena kana treasury ati mungana jwa mbesha ida ikotengerwa rwangi rwandika ni bwarimu kuma kire kimisha kya mbesha baribari bilioni magana jatatu ja mirongo inana na mugwanja mwaka ikinya bilioni magana jana ja mirongo iri na irinjira ya kwithira TSC kuringana na riboti irayombetie kuthira itokinyira kwagerithia mitaratara ya oritani kirasine na kwagerithia kuringa murashi ebai mutaratara jwa CBE tukiariria mantu yeigi arimo tombiria na riboti ya mandikwetu anteto mwende Olaiboni na ria murikite Muthuru Mang'ento na kururia mata kwa arimo kuma county ya Isiolo baraba shumiretie kiri maandamano ja manene na Muthuru jo munene akumeneria wagagie bwa Okariantere boni nyuma ya kurathwa kwa mwarimu deputy principal wa Leparua Secondary nwe bwana Gitobu Mainge na kurawa na ndiro mbare arimo ba ni kirirwa ngiro karebodene kumatia Okariantere cia Isiolo muno kiri aritungoge ba mwinge riboti ya mwende Olaiboni Gebane ketete na mbere kurumira arimo na kariba county ya Isiolo na nearo tukubokirira rwaremo nini wa principal wa sukuru ya Leparua na rieto gatobu mwingi arathero na kuorowa ne ambabandithia ararimo baba siumirite kwandamana no ntubota barika kwa wagagia bokaria untubaki aria tongeria boba kuarimo bateta yari kuritango yo watine buru. The union strongly condemn the continued insecurity and the brutal killing of our teachers in Isiolo County. The safety of teachers is non-negotiable. Yes. The teachers are not security officers and they are national builders. Yes. If it is in the constitution, responsibility of the government to guarantee security of all citizens, including our members who serve in hardship and the volatile areas. Yes. Solidarity. Naomba kusema hivi kwa wale walimu wageni Isiolo hii. What has happened is not the first thing, it was not the first incident in Isiolo. Yes. In 2013, we lost Mr. Mugambi in Odonyiro Primary. Yes. Our teachers have been raped in Odonyiro zone. Now, we have lost Mr. Gatobu and we almost lost 2 teachers from Lenguruma Primary because of this issue of insecurity. Yes. Ila swali mimi nataka kuuliza ni hivi,
Kwani walimu wetu wanaweza kufanana na ng'ombe? Hapana. Kuluki bari wa sukuru kathomba ireiro meri ni mathina yokaria no kaikaingwa gitumi bakua batelukiri arimo bo wita kurita ngui kuo. Due to the prevailing insecurity, learning in the foreign institution cannot continue under the current circumstances. Ondonyiro, Kipsing, Akanderi, Kambiaju, Emijen, Kirimani, Victoria, Armet, Kambiaju, Kiwanja, Ngarimara, and other affected areas. Learners in the institution should be released immediately since our teachers will not report to the unsafe situation until the security is granted. We are demanding that all those institutions be closed with immediate effect. Na yakonie maandamano ya Kesho tuko hapa. Tunaendelea namna hii until all our teachers are guaranteed security. akiaria murungamiri wa rwangiro wandiki bwa arimu kaunti-ini Mr. Mumana atumite kuborerwa kiri arimu nontu bwa kwirwa ni umwe wo akiwa rwangiro rukabwithia mantu yonthe otiila arimu bari na ukaria bwa kwana nguine na kinyanja. I want to say a million times we are sorry for what happened. For sure, I have no powers to control or to give you security as a director TSC. Yes. Nay, the commission may not have powers to give you security where you are. I know most of our schools are really in the interior. Most of our schools are within the area of operation. I have talked to the county commissioner. I have talked to the security agent to make sure our teachers are secured. Don't think that I am not aware what's going on. We know. I have given the brief to the regional director, to the headquarters, that we have a problem of our schools where the operation is going on. Yes. Yesterday we really lost our teacher, who was coming from home, who taught the whole day, coming from school to home. Coming home, we lost him, and he was shot by the bandits. I have raised this issue with the security people. They have assured me that they are going to provide security. About the closure of the school, colleagues, you know that the commission have no mandate to close any school. If there's insecurity in a school or in an area, definitely the Minister of Education plus security agent will advise us. If they advise us on the security area, I will take the necessary action. Nobody is being spared when it comes to security issue. So be rest assured, we are together. We will do what's humanly possible to safeguard the security of our teachers wherever you are. Kiripotera Meru TV kuma Isiolo Mbita wa Mwende Walaiboni. Tutegere nkinyangano igie mirandi ya wetina mbere maturene na aria athingati ba ikundi biere baithirite bakimenyana mundu miso kwa miso ati mitandaoni ya Nandi indi inya bakiariria andiki ba nteto nakio ni kundi kia athingati ba mubunge wa Egembe Central Dan Kele Karitho na gikundi kia athingati na bakuyeka thirikari ya ngabana Mutuma Ntwethingia nayo ni mantu yaigi morandi jo wikiri bwa mainya mwankijo stima maturene na aria gikundi kia athingati ba ngabana Mutuma bariuga jo ni morandi jwa thirikari ya county ya Meru na kwagirithwa nontu bonjara ya Mutuma Ntwethingia indi na bwa athingati ba mubunge o Dan Kele bakiuga mutaratara jojo ikiri bwa mainya mwankijo stima ni obisine ya Kele jumete ni riboti mukiri Onkonja. Na nyuma ya mwandiki umwe wa mitandao kumba kwethira akio ya video akirekondi lori ira yarete kingibia stima amwe na transformer terese kithamba na mako watengwe ne ngavana Mutuma Ntwethingia no ngavana oyo arayuke video ira araomba kwethira akimekira kiripenji yake ya mutandao aruare au ni amaguturi eyo mutemba yo ya trailer ya buru yo rikingi na Mutuma we atekuwa ngwe yetie kwa ni MP endereu aritingwe ba obisi ya mubunge wa Egembe Central no Dan Kele Karitho amwe na watimbaru bawe bakwe ne baumirete na muthuro yo munene bakiwate ende ngavana akomba kwethira kesi Kilela ngweteke na ngweje na MP na ende nombe kwethira kirita ngwira cia ngavana ta kwinjira Kinyantoro na nteto ingi nyingi ende asikilela mantone ya konia stima ya national government na rera mheshimiwa Kele ambiririe mantu ya kulobe stima igi Ntwethingia inya ataritine. That means ya deba ikuya akie ya kuwa mantu ya stima no lobite whereas the whole world ni kuona ora ambiririe kulobe mantu ya stima ni mheshimiwa Kele. Inda olela semita mtone ndona account ya excellence the governor
hapo sete ati no reta ikingi besti mamako na ibadu to aretero kilogera mubunge yetu ndani kile na yana trailer ya tore ikingi amako na yetu rabingi byo kona tukinyete rware lakini akola kaidamba muntu nari tangoekera tukumenya abatire kurita mubunge yetu kumeima ake ya stima na nanjirite ngoeke no mwita mzuri kama neto no manto ake ya kuinja roe na asumi kuinjira nto betu roe kwebo akola kaidamba kwina thine roe we na mana itiro anda ro nje akongolo nje mwane kanjirera kwina thine roe na njira nto betu ithima bibinge bone kwa kunyira roe manto asima yoburu kabisa Gembe Centro natire mheshimiwa ndani kile uro tretrete bito kona kana tanto betu bugwa no ombero mutumanto idingia batu itokora thina eroi MP to mwenda na to mumankira na itutamu otreta stima nawe ngavaneto euturiyo mena nya tukundi toi Eukiria kariba bakiona ni kuiruko bakiwa na ntwa unyumene ni bakilokera thina nkabo kuma Gembe Centro yetero Gembe Centro utemo tongeri ongiwe ya turikana kiki kaithamba na mantu ya stima tutora tuwa katwete tukaizwe njwere toaiza sukeke kana lare ina toita kuizwe njwere aya ana beto kendene kizomo batu torora tutatu ntandekera tona onge ote barabe daira ko benye batedera be yeta mendelo ya tona ruare ikyo kya toma to erwa na to ere to sana mwesiwa wetu Keripotera Meru TV kuma keke kaithambe Gembe Central Beta Mukiri Onkonja Muchango jwa kaunti ya Meru kiri gikabo kia Kindigoro ni juu monene na katikati ka utonga katetune ka Meru ni boreo urimi bwa area irinjira ya gukiria urimi bwa area ningi kwithira bokithira borina baita kiri murimi wa area pieso manto yegindi dia Jonathan Mweke iringwataniro na Meru Dairy runguro tongeria bwa Kennedy Gitonga ni betithite na mbere Mauritani kiri aremi ba area manto yege oremi bwa Kinande akiaria PS Jonathan Mweke natariritie kira akuga ni igeria ya thirikari ya Rais William Ruto kuringa murashi na kwagirithia mitaratara yege oremi bwa area kende muremi aithirare na mbesha mukone ne riboti ya mwandishi wetu wa Mteto Mutuge Okiambe. Under our country's bottom-up economic transformation agenda, government has set ambitious targets, including doubling of our milk, expanding exports, tumesikia maneno ya exports hapa sana, creating jobs, which is very important for us, increasing value addition, and raising utilization of processing capacity. We cannot achieve these targets by focusing on volume alone. We must focus on value, and value begins with quality. What does quality-based payment mean? It means that farmers are rewarded for not just the amount of liters, quantity delivered, but also the quality of milk that is delivered. Najua farmers now, KEBS, or Kenya Dairy Board, or any regulator, we don't see them like, there was a time we were seeing them like prefects or the police. And I want to speak to my colleague managers and chairmans. If you are here and usikia watu wa Dairy Board wako kwako unaanza kutetemeka, then there's a problem. Yeah, let us comply and then we go doing business. It is the policy on the PS of the union. We don't want to waste time in courts, in cases and arguing. We comply quickly and then we do business. Because we want the money. Or we want the case. We don't have time for cases. We have time for money. To help the dairy sector, our government has made several interventions, such as the recent purchase of 230 milk coolers as a subsidy to dairy cooperatives. This will enhance national dairy milk chilling capacity by 475,000 liters every day and bring an additional 175 million liters of milk every year into the formal market. This is an increase of 21% from where we were before these milk coolers. Meru County has already received 9 of these coolers, with the remaining 5 to be handed over next month in the month of March.
The coolers will reduce post-harvest losses, preserve milk quality, stabilize farmer incomes, and make quality-based payment for milk credible and sustainable. Na hata hii maneno ya vaccination mnaona tunaongelea hivi, the mass national vaccination program became because of market access. Tulienda Dubai, wakasema tunataka nyama yenu, lakini ng'ombe zenu, mbuzi, kondoo hazikuangi na chanjo. But because they like our meat, they still take it, but they reduce the grade because of food safety doubts. Na obra ntuko ego kwereria ya nchamorano nene ya gisiasa no bubia ma bikuibangania nonto bwa siasa cia 2027 na kyo kya makeno peo gitidi na mbere musafara jogonto ogonto kwaraniria na akari badena odena iri ntuko ya ithato musafara joa kya maki keno peo jwe kinyamwire one jwa embe nisho munge kya Igembe South na ria ba kya ria tongere ba kya maki baitete na mbere koria Amero guciandikirie kiri kya maki bakigani kya mamu kya Amero igatetheria kaunti ya Amero gukutha gicunje kiri keki ya kindegoro ninge bakioria baraba guitonya kiri mbatekano ngurumanio ishe gisiasa kuijo kiria tigiti ya kiama kya nopeo. Riboti ya Adams Muturia Watherinja. Marumo ya kamekano pogra kithirite kibwithe musafara kaunti Meru kwenda kunyeria kari kumba kwitha itonya kiamene kine nyokyandikithia ringi kura musafara yontukura kumba kwitha kinyandene gicua mbunge ya Igembe South ara karibu onekanite na nkurine na kumba kwithira baikenera kiama ki na bagechite bagetana mbere kumba kwithira baikiwata mbaru kiama kiapo dubuya kumba kwitha kimokoro bukari murende na rende au kwitha kimokoro kuna bonda bonda Tuwakoni tumokeje Meru yonde nembe jetwasibiweni kumba ni auka antiari kulenda kuhere rweporo twabori na bwe karibu tena rege na boye na rege na burabo gaza bange taturiamo na babwe mwanga burabo kaua turiamo na babwe na kura toye wezo mundu hakikisha kwa ya kurege na twatorie rwendaro no gamegeleko toba no be mwandiki mnene wa kiama ki Franklin Muti Karutino na nombete akariba kumba kwitha betonya kiamene kina na mbenene akiwa kiama ki kitina kandidati nyore kuikwendera indura kumba kwitha kyo tiketi no pe no kumba kwithira by support musimamo yo kiama kietu oroge ya kiamene kietu no wetu winde secretary general tena candidate ene wa Igembe North mare maugareya taitumu areya darua areya mwanajeshi areya yule atakuja kwa chama yetu ya Nopeu. Huyo ndio tutatembea na yeye safari. Oro kwenda weta kwa ODM naite. Oro kwenda weta kwa UNDA aende huko. Oro kwenda weta kwa Tepa aende huko. Oro kwenda Wiper aite. Ende secretary general wa kiama cha Nopeu. Oro karamba na kiama cha Nopeu. Huyo ndio tutasimama na yeye. Kwa barabara ya angaruti hapana. Yule ataingia kwa chama yetu. Huyo ndio tutatembea na yeye hii safari. Hukumeni kiamene kenopeo. Bwire nje sana kiamene kenopeo. Nireto kedo tuena bargaining power. Nireto kedo tuena nomination. Yana beto baba inge para baindrena ya county assembly ya Meru. Na ntobeto inkwandro moria. Kumandero ambwa. Tibala nchoro wake. Nwenta mwana wa kumantobeto wanominetwa. Boniani kumeitara devolution 2013, 2017, 2022. Bombanye kinya mwana omwe okumantobeto wana konominetwa ya kabobotena barombete kumba kwithira baichandikithia no twika memba ba kiama ki kenda bethire kinya bobe na uendene ya kiama ki Nopeu. Kwa hivyo ninawakaribisha nyote muingie kwa chama na hata hukumangene nene hata hukumadhimbo eneku okoya ukaandika star 509 ash okainya ya kuretera process hukuma kiamene na utakuwa mwanachama mweri yoena kiomyeka mbere tokea tuena NDC National Delegate Council
na tukathithire mutindwa kiama giki tena mononda kana wamongoto malosi kenda kumba kukiria kinyango getu na kinyoza kwa talent yetu kwa takeripo. Nikiripoti na Meru TV kuma ishu mbunge Gembe South County Meru Mbetanda Msimuturia wadhiri tuthegere na cion kujanio cia ithurano bia atongeria kiri thoko ya Charia naria kinya mathaga ya oringe kura kwithire ja kithangalanwa na kuthokangwa nyuma ya mboto gukujirwa gatigati ka ikundi bia akari na biashara thokone naria nande batarite kira bakuga ne kure makunganirwo kwao nonto bwa otongeria kera bakiolotera thirikari ya kaunti ya Meru ne riboti ya Jeff Wagituma. Nyuma ya Kanyoni Mto kumira na kuga thirikari ya Meru ya Reverend Mutuma Ntwaithingia ni atukirite gatigati na ina ndoa itoneka na ndi muthenya jwa narua akiama kia Meru ni udo ni baumirite na kwanika untu bobo werune ni araboritie Reverend Mutuma Ntwaithingia ethire akiegera nyomba yawe ni untu ndoa iri nyomba iji ikethire kimwania mwakene jwa 2027 kwina antu be thirikari na baba ingi baraba wetakie team opposition. You are either in the government during the day, at night we carry opposition. Governor, Your Excellency, laitha thoya nyumba eku ringi chokera aruti ngui ba nyumba eku atongorie bara kana aruti ngui ba ku ba thirikari ya county baraba kurara njasi opposition kindly menya broke ethani abo ikenda mirumba kwithira ikiendelea so tuka concentrate so much kiri antu baraba kwalia kuma ome batena thina iri ndene imbieu bakwona iri ndene ewe gutuma bambiria kwaria antu baba bari ndene bokaraje kabo sabotanji thirikari antu baba bari ndene batikuigwa je kabari comfortable na thirikari ubere so much entitled anga inda resign anga anta resign anga ndena kwa point na aru deputy governor uju anga ndena kwa point ambi nteto iwichi utonogia ba utwe tukitega thirikari ra twachwaga biute bio twendaga kuona thirikari no kiri na kiritaira mumeru ngugi antu barabara ndene ya thirikari akwithiro batearia manto ya mea ya thirikari batetura ba defend thirikari endera kwina thina batetura bachokeria thirikari endera ya attacked. What is the essence ya bakwithwo be thirikari neu muntu ura wichiokaria mwana nora wachiara mwana na araibwa murimo yo mwana noenkake ombwa kuibwa ururuba mwana we rira kuona thina nkurukiba murikite bunene mabitha ba thirikari je banene bethirite bagita ngugi thirikari na iji muthenya indi mathajo tuko baketa kiria pinsani bawe bagiciasa kumubangira ura bakethira bakimwita gitine utumba gukara thirikari na antu bote gwitekania na antu bate go support thirikari gavana iyo gwa CEO Meru County twekwira ugatinda kuthikira kana gwetera kuigwa kuma ke mwana inchi akwirite jara kwenderea kiri thirikari kukeja kuthura mutongeria tiumara ariria ministry we na ugabirio thithitie na mutongeria tumba ku defend biria akaretie na nguge kuni akareti ni wo muretere on board kenda bomba guitarira nawe nguge oninte kuona haja withira uri na antu bau office no gakira kugora mumeru akauga kana ora muntu uga ageta gintu kira kinetumi osha office ndio uweze kufanya kazi. Turenda kuona CECs na kinya chief officers na kinya man directors bakingana barabara na aro abetete gutaka barabara bangi betete gutaka chibitari bangi betete kuona roji bibi binto bira ba utu to expected ya Meru tengo no ijinge chionde cha kamankura atuika kuri antu kuona bategwitania na thirikari kana manifesto eku kana mitaratara thirikari eku ogo you are the CEO karanthi uthie reshuffle asari asthai kinya president Ruto riri onere mantu jategwitania bwega kanokerie bamwe baiti ngugi kendekera antu baraba kwitania na mibango yaku baraba na kiao kia Meru ndi kuri antu ba uchetha na thirikari ije uthane tukanya uritira thirikari ngwe ende we utioneka inya constituency ra watariro uri either CEC kana uri chief officer ni mantu kinya jagwa timbaru ni Oscar Mutugi muthuji wa siasa ure kinya we ugite ndwa ndene ya thirikari ni chithirite chikita gitine baba ingi Governor Mutuma
akethirwa ena competition obviously na ntikuona jeka omba kwithirwa agi-expecta kwithirwa tena competition iu inomo ni untu i democracy neturi kiria abati kwithirwa maybe akipay attention muno gikio ni internal environment antu bara kuritaniria na bongogi bara babutigiritie around we akeza kwithirwa na ku manage kwithirwa agituliza gituma kiria around we then external environment itithirwa ikimu affect muno. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tutegere nayo matheta na kuruya mata kwa akari kuma nterecia gatunga ni gicumbunge kia Tharaka baraba shumiritie kumeneria kiraba kuga ni kwithira gutinda mirandi ya witina mbere maturene kiara bakilotera mubunge wao Gitonga Murwara na ria bamuritie gukokia mauru gutigira kuri na uritungugi bugwitana mbere maturene kuri na kuingwa kwa mawirane ningi maendeleo yagikinya maturene ne riboti ya Dagara Waiguna. Akari baba bandwa rumanara bamarawana kamagona wandia gatunga beresete mathina baithirite bagikorokera maria wa makwaga barabara roje neti wakawamo na stima mathina makwaga kiguo na stima itie na geruma na barabara ito ateya nerio mono naga kamagona sublocation aso maragwa kaga atunga wond barabara chonda kuran kothi kona chonda antu ikerero kitheri no gugu barabara kukara gugu to tiena stima gugu to tiena kiguo tio we korobana gatiogo na korobeti batutere biongo ibyari gichanire ore mama na mukoroge tandani akwera kiongo igekunuka Gitonga Murwara tatu ekera stima atwera tutamenya ko modura bwega na kana mbusa uthio yo ndoga in down tigo no ngatoka ruma gichinga ke murangare tukamera menia utuo no ntande kici aurire maguta mathai maurire no ngato chora tuto ko bena turi muntu taririte ukaindu ana ibathina tutiona weru bai agaba kiwa goma bathuranire monkere munde gutire matunda bakethete kumanira thirikari nene kana thirikari accounting ende tigo no agatura ye twathuranagira ki na tongoria tutibona ba twathurie tukubona kigiri ni ndu to bathura ari no tende tukuigwa mururumo ba yete ndi no tukumea bakaya bo ende bagitambetwa ntongoria kubondokera na kubaruta karibeni kathina bari necho cha kwaga maendeleo untu guko erumarete restate stima skuru kuma kama gona arotie chukuru yenge ye stima ndamangu echi yere eruma chigenda karangare chidioroke dibo andora chiwatana ira chinge chaga choroniara na irio antoke wabena gikeno kogonge na torodera barabara ira chikwenda kana ati tukenda twena gikeno ya tukuruta wira chetu ukaigwa itokuthia haraka barabara ithithie ka impossible utigwa utibonda bona utiburutha tuna challenge mingi muno ere bugombekana na turemero igatuika trade free na goro ko every clear kuma wandia gatunga gichigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna. Tutegere manto ya kumatia okaria nterecia Isiolo rira kwithirite kuri na riboti icithirite gitundoka cia ukora na kuongeleka kwa mbabwandi dingi kinya ikarikari arua mwarimu deputy principal wa shukuru ya Leparua secretary ki tautoro bwaoe nyuma ya mbithokero akiringwa ni mbolobulo ya risasi bwana Gatobu Mainge nandi abisa bokare bodene ni bambirite musako jumunene naria baikirite bitano ne nkiroki ya bundoki 16 ningi bagitina mbere musako ju bakiaria abisa babokaria ni batariretie mutaratara jore mubango jogotigira kurina ukaria ntere ishia Isiolo riboti gutarirwa ni mwende Olaibone. Orira operation ya kurona wamba bondethia yetete na mbere kubwithika kaunti montori ya Isiolo riu no yetete na mbere ociara matunda rarware ndicisi wa kaunti Isiolo bana ndio kwiri bawatanirete na kamando wa Borisi kaunti ya Isaksang batumirite kuwatikana kwa misinke 18 na ndethia kathumba. Tangu tukutane mara ya mwisho we have made a step after we met last time and we have recovered an additional of 16 firearms. Now we have a total of 23 firearms recovered.
We have also recovered additional of 655 shots. When I say shots, it means a combination of goats and sheep. So from the previous figure that we had, we have now a total of 2,389 shots recovered so far. We have also recovered a total of 77 cattle and 1 camel that was recovered from Tenge. Mbele yetu tunaona silaha aina mbalimbali na tukianza pale mbele unakuta tuko na Mark 4 and then tuko na Mark 4 bunduki 4, tuko na AK47 ambayo ni bunduki 7, tuko na G3 bunduki 3, tuko na M16 hapa na tuko na Sir British bunduki 1. Na mbele ya hiyo tunaweza ona ya kwamba tumerepackage marisasi na ammunition zingine kwa sababu ya kupeleka kwa for further investigation. Hizi bunduki ukiangalia zimeshikwa na kutu sana, na ile kushikwa na kutu ni kwa sababu unakuta wale wakora ama bandits wanaweka katika, wanaekelea kwa mchanga, wanaficha kwa mchanga wakati wanaona wale maafisa wa polisi wanakaribia kwa maybe sehemu zao mahali wanafanyia mifuko zao. Zile bunduki tuko nazo hapa ni 18, lakini mbeleni tulikuwa tumeshika zingine tukapeana kwa media, so ya leo tu ni bunduki 18, lakini in total tangu tuanze hii process ni bunduki 23. Kolokine bakathite akaribe Isiolo nontu bokuwatanira nabo kiri operation bakiuria barabara na bunduki giuta tena watho cokia na thaciare waciatio bakayukirwa matale ya marito ya kiwatho. Tunashukuru sana wananchi wetu wa Isiolo wale ambao wameweza kushirikiana na sisi vizuri na kuitikia wito wetu wa kurudisha silaha haramu bila kusukumwa ama bila kushurutishwa. Na wale ambao pia wameweza kutupatia intelligence ya vile imetuwezesha kurecover mifugo mbalimbali ambayo ilikuwa imeibiwa. Na tunahimiza wale ambao bado hawajajitolea, ambao bado labda wako na woga wa kujitolea na kurudisha silaha, wajue kwamba ama wafahamu kwamba sisi ukirudisha silaha kwa hiari bila kushurutishwa tutakupatia ile amnesty ambayo minister alikuwa amesema. Lakini kwa wale ambao itatubidi tuwasukume ama tuwaendee na nguvu ndio tuwapate na silaha, tutawashtaki kwa kulingana na mujibu wa sheria. Tuko na suspect 4 wale wesi ya mifuko. Unakuta ya kwamba tumerecover mifuko, lakini tukirecover hiyo mifuko unakuta ya kwamba hatuchepata yule suspect ama labda yule mwizi mwenye aliiba. Maybe wakiona movement yetu ya security agencies wakikaribia wanatoroka. Ambayo siko mbele zetu sio bunduki zote, kuna bunduki mingi zaidi ya 500 siko kwa mikono ya raia, na hizo bunduki zote ni haramu. Tunaomba ya kwamba tafadhali mturudishe hizi bunduki kwa sababu serikali tayari imepeana bunduki kwa watu ya NBR. Kiripotera Mero TV kuma Isiolo Mbetawa Mwende Walaiboni. Tutegere ugaibwa Rũĩ kaunti ya Mero ntukuinkai nyuma ya mbunge ya Senate kwithire kiolotera mewas rimwe ya bondi iracithirite kithithia bwega kiri mantu yegie ugaibwa Rũĩ na ndene mabisa ba mantu ugaibwa Rũĩ kuma kaunti ya Nakuru nibo na Ruasco ni baliungite kaunti ya Mero bakilungira abisi cia mewas gutigira mitaratara no rutungugibwa mewas mantu yegie ugaibwa Rũĩ Mero irinjira ya kuithomethia mitaratara ira mewasi tumaira kenda ithire gitumika ntere cia kaunti ya Nakuru. Riboti ya Mutugi wa Kiambi. Patrick Mugendi murungamiri munene wa mewasi bagwatanite na Phineas Kang'ote abitha wa Roji thirikari-ini ya kaunti ya Meru wamwe na arungamiri bangi ni bagwete ugeni atongeria baroji kuma kaunti-ini ya Nakuru bara bagwikinyitia ja kaunti-ini ya Meru kuthoma uria kambuni ja ya mewasi gutungatira mwingi. Our main purpose of this benchmark visit was majorly the non-revenue. As Nakuru Rural, Ruasco, we are at 43%, and we are working towards the sector benchmark. And along the way, we encounter so many challenges, so many issues. And now that Meru Water is at 19, we decided why not learn from the best? Why not see how they've handled the challenges that
we are experiencing. Cha muhimu sana ni vile ambayo waliweza kuipunguza ile NRW hadi 19, na hiyo ndio kitu kimoja ambayo imetuvutia na tukatumwa na gavana wetu Excellency Susan Kihika tuweze kukuja mali hapa tusome. Nijue twacokana muciĩ no tũgũikara thĩ onake no tũgũikara thĩ nake tukimwĩra ithuĩ tuma Meru o kwamba kuhutia gikombe kiria maraheirwo ni Senate na nĩ tũkũmũpromise na ithuĩ next time na ithuĩ tukamutunya na tũkorwo twĩnakĩo. No itukenete muno turungi na ageni betu bakuma Nakuru baba kuithia benchmark no tuborithi wibo bwega tukera moto tukothoma ntu ja migi kurukira bone nyaba kuthoma jengu kurukira bauti nitu thabe tukiencourage antu bonde tutukembeba kugwatana njara kwa mtu norongi tukomba kuthoma nikera tukomba gwitithia matuyo tamberuja na njira yagirite. MEWAS ne rankito number 2 tene Kenya na ira ibite withira itumira rwa bwega na ira ibite withira provide rwa bwega kiri antu ba Meru na hiyo ndio kuona kaunti ingi chikumba kuthikima na kwao chikeya kuthoma kiri kaunti yetu. Na bobone nyume ya MEWAS kugwetwa ja kambuni imwe ya ire itongeretie aja nthigurune kiri gutungatira mwingi ngwatano gatigati ga kambuni iji na thirikari ya kaunti ya Meru ikigwetwa ja kimwe gia itumi bia kambuni iji kuthara. Nasoma mengi kuhusu governance, kuhusu jinsi ambayo wanahusiana na county government, jinsi ambayo wanahusiana na department, jinsi ambayo wanahusiana na directors, jinsi ambayo inaenda chini. Twarikia kugwa out of twarikia kwaria because of the good governance na nyakwithira atunekerete some freedom kuitangugia yetu ra kwagirite tukumucokeria nkatho muno na itukurombete mbere gutugwatirwo tete mbere tugwatira nikia tukomba ku make sure tukundivate people Meru the services required on the side of the water supply. Cokeria mheshimiwa gavana nkatho Reverend Mutumanto Idinkia no tubotongeria bura bwega kana leadership yenjaga na support iraumbite kwithira keya na kiri MEWAS nikenda wimba kwithira itonga area kwina mirandi ile mingi muno ira mheshimiwa gavana amikite sure na kumba kuchoa kinya through partners yonto ya Tana Water na nikenda MEWAS wimba kwithira ina rui na provide rantu metu. Mwena kwithira na kuruba kwijite kuthoma kumana na kambuni ije ya MEWAS kinya bone bathomete batea kwinja mbwa usi nikenda kunyianyia thine aruji kaingi kujairwa kagita ga kiaramu wategera Nakuru rojo rarunge ba supply and Nakuru town rojo rwa bowl almost 100% na tunaja rojo ratumbo supply rojo rumete then river especially river Kabita lakini wakategera kaire MEWAS ki strategic plan iretu nyo then in the near future itokwenda kwenda nyatu tuna boa zinkai especially in town kenda gitara tukomba kwenda tuna rojo kuma na area Kabita kinya rojo rongerwa boa irikombo substitute mbio rojo rongero kwenda rokio bakora ndene river chetu kitu athoma muno ni kwitwa sendia Nakuru pariraga almost 30% na rojo wa kumambo wao mbatumaira nyambe sio pump rojo kitu alikia pona batu kenya kaitaka miro wetabere kiwa jaga no tuthoma from Nakuru water to tumbe kuida sambwa usikomba tedinya to betu some areas asenya batu turi MEWAS ina queen kai moshi jete tukomba kuida some few mbwa tukomba kutinya na benchmark na Nakuru ikiatu komba kuthoma how they operate these bows. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
bo bukaraga ugeni matone jaba ingi ati Meru ni gichiariro kia mburuthiro na gikoriro kia wamba bwa ndethia Eru Manyama Kongo Kaba Mwanka Isiolo Samburu Laikipia na Meru Ntwero chia nkururo chongachio niremete tiotongeria bwa kaunti iji ende kinya thirikari nene ni atachiake kwa mbere na nyuma na iria nthaka na mirani na mathaga jachio hanura kikorithi bwa Meru okaora aituite murithi okairiri nowe ukathingithura nkoji ya urithi Meru kumenya jajonthe gwatanira na mutugio kiambi kwambiriria thaa 1:30 cia ugoro na thaa 3:30 cia utuko Jumatano iji mwanka juma Jeko Meru TV bochwere kioria nkoji ya urithi Meru. Embu County wa ikithongora kiria Kenya na chia Chandoro kuma ubunge bwa Mbeere North Nandi ni thurano binini bia wande Furori na Muminji Nontobo kabori rumore rwa chiacha ya Meru TV na There FM ikethero ekionga na gochunia rumore aroirigitekia MCA bawandiji chio ijere Jumapili eje tariki 22 chia mweri jo area Mountain Breeze Hotel Embu Town nikagitaga kumenya no kubatara rurigarwa unene Furori na Muminji miangatene njeri wa cheupe Embu County Bokero kira kagita nekenu ni bwega muno nontu bwa kututhura na gwitana batu ikinya kwa ikinya turimethe nteto Meru TV twambiririe na matheta kiriro na gukaya kwa kari kuma akiria ng'ondo ni icigo mbunge kia Igembe Central baraba shubiretie bagitariria mathina kathumba mathina nkutho baithirite bagikorokira ni kinyamara kia wagi bwa rui iromba riao ni kiri thirikari ngabana Mutumanto Ethinkia gotigira mitaratara ni gwikwa ya wenji bwa ithima bia rui maturene muno muno ndwanda ciatiania na Yembe ni riboti ekome omutia Baune akari na tori bakaramanto amwo mwiri oyo akira ng'ondu Igembe Central baitoretie kuthetera mwamba yo rui neo bwa ulubakwethukire akue mieri ile thirite netono kubwithia yuria ki kwa rui ru twaronywa twalugirwa kuma December Oya ruare tutanyo roi ina roi roi tu roi kiro tu wane nchi tukamenya wale tu ko mno tu ko tuta to ka to na roi kulima mwanga dai ngombe sia to ka sio ko nyonta boka sia tu to ai tu ko wana no to ko na roi kulima sionta kai koma pembe tu ete dinin kai non to ko no kame lakini nyaso kai koma romba kura ruko boka non to ta bwini njomo utebe siko ditanombi
Batu torevia roene. Ara ndibune no torera ciana mbetongi nange koro tweta kumarogera mwaka bagenda ciaro. Muto ndero eveyere aya naro ibagenda. Kiria kariba wa mona ndeithie cio bakithandika mimero inyonta bari wa kinyana basukuru kuona rwiro kuthamba ithina gwitwike kuruberethia ithimene bia kuraya wita kuthura ntateru ikumarukiri mwanka inya ukwitha komisioro kodi thirikari kaunti twae waru na kithima ki au na rwero tutego nyero rwera na tutono tusubulikia rwena meri lorete ende bwo tugori thirikari kaunti tusubulikia Oero itora rakarama lakini na meri ile na ito tarumwa tukarato yete konyonya na waende kwere kuroria niko ndio kwa turara serwe kilomita itaja na iwo kutwacokera ringi ira twanyite kunyonya royo kana nate tukwenderwa thundo lakini tukiura tutikomoka uranga kikari na tuone tuwirire ninge no karukura ringi andiko kwa tai ngera ni bakurenge bakamatete watacio tuwe bakoja na ngera ni tuonge watibonda ringi enda tugatura kuria thina wera twarire kana turanya ntukuithana Jumamosi na Sunday ro tutakunda Sunday batakunda tukwenyeru icoka antu betigiru kumura Sunday githaru dino o kundi antu twatio tulinya tuongo tukainga nei wetu na mieri nei ro kuri tetha rurare kwempembe tuicia baba cia twegere wacio rwe aba ko ruru tetese tekno na ko le na baba mama to eta rwe bare to na ro sanga kilo itekikei weta kuira rwe onte sukuru wa bro ko ne principal yango na ta kuira rwe no ro ara timaira ile bato ra kuri rwe na ta to tukiri bakiri ta abo bata to twane bakiromba kinya kamitire romerete bwahuli ibwithiru aluluku ne bawita gavana Meru mutumontu ethingia kuona ukumeli ati kuona bwahu ni ubacokera kenda banyontoka nsune na nkatho kingai kwa ndako mitongele thiringi ithano enda tsote kumenya na ta kwakarire ntato cia rwira thuka kamete no ndo niko wana nya rwe roro kwa ni kwa na musoso na siasa inge kamete twande nya kamete iyo onde kunjwa kotaranwa kotaran to bange bayaru na baraba kwelo amagina yaran to bari te yaru oi no ndo niko wana nya ba ni ntato cia ba kulo kitina siasa ingi te no tembi kuroria azerwe na daito na miadi ile to kenya na to kudoriri to nya kaunti neto subulikia roro soke dirikare kaunti mutumare ati ko ya kamera roro ne apena roro Kiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia narua ni ntuko ya inya kiri maandamano ya kari kuma Mara ni kaunti ya Tharaka Nithi bare bangaratanitie mitaratara ya ugendi indi akiaria ori kaunti komanda wa Borisi kaunti ya Tharaka Nithi Zekias Ng'eno narutete mukanajo morito kiri akariba batigangaratanie mitaratara ya ugendi kaunti ya Tharaka Nithi akiuria kuri na njira ingi cia kutigira kuri na mogaruku jara bagokinyeria amukwaraniria kenda gushwantaira ya mathina jara bakwethira ya gituma bagashumiria kiri maandamano riboti ya Degara Waigona ikumane na maandamano makire maruthikite subcounty ya Muthambe gicigo mbunge kia Mara na kariba nterino maandamano maruthikite wantuinya muthingatano kariba kimeneria kuthukanga kwa barabara cia nterino iria oya kuma Marima Karigini Mwanka Kathwana nere ya kuma Marima kugendera Kayondothi kugitera Weru Factory na kumireriga na ya Mitharo kuthi Mwanka Karinga Nkoru igoro bakira jimika kuinga barabara ya kuma Meru kuthi Nairobi arabara mingere Marima na Mitharo arakiaria munene wa Borisi agakaunti Tharaka Nithi Zekias Ng'eno. I want to confirm that we have had the demonstrations by the members of the public around here, most especially on the feeder road from Marima to
Katwana and the highway, more especially of yesterday, from midday to evening. These are just members of the public who, when we got to know, are just demonstrating on the claim that there's a poor road network. Ngeno akiwa kere maandamano mabitha baborisi barombire kogurado na nkare kunangwa bioni amana obisi sub-county administrator wa Mudhambe. There were some slight injuries on the side of a number of our officers, just slight injuries. There are no major injuries that I can report that the officers were injured, but we are also reporting that there were slight damages to a number of our vehicles, the police vehicles. So far we don't have any damages or injuries that have been reported by the members of the public. I also want to confirm that we suffered vandalism in an office of the sub-county ward and sub-county admin, which are somehow in a far distance, that the road had been blocked, and as we were rushing to dispatch them, they had already set it on fire. Agakiuria kari gutwanjira yenge ya kunenkanira mararamiko mao ende tikuinga njira gutomeka imwinge. And as the public is that they have a given way of expressing their dissatisfaction by either presenting petitions, which is accepted and allowed in the Constitution and by law, but not to come out in their numbers and block the roads which are used by so many people. There are people who are traveling to so many other distances or other destinations, and there are also people who are coming or heading to seek medication. There are people who are carrying perishable goods along this route, and this is a major road that connects the Nairobi and most parts of Eastern region. So we are calling upon the members of the public to accept and adapt the accepted ways of expressing their anger or expressing their need to reach to their leaders. Kumagechigo mugeke maraka untadharaka nidhiri toka mbitandagara waiguna. Nakio gikundi kia siasa kuma kaunti ya Meru ario Esther Mugure na Faith Kanana ni bashumiritie kuyeka ninge kwa tambaro thirikari ya ngabana Mutuma Ntwaithingia bagita na mbere kuthetera thirikari bakiuga ni baikirite latirine urutungoge bwa ngabana Mutuma na nkona na ithirite akithira kuri na miradi ya maendeleo matorene gunto miangatene ya mugongo Joa Meru. MC Mutonga ari na ripotia. Wanasiasa nibonekete kuendelea gwitana mbere ona kuregana na baria bakuga Mutuma Ntwaithingia gutingugi akurita ni untu bagitumi kiu ni batariritie jaujo okuigua. Betagwa Mugure Esther ndi mukario Meru County kankwenda gucokeria thirikari ya Meru County itongeretwe ni Governor Mutuma Ntwaithingia nkatho ni kwenda kwira antu bara bonde bakuthiurunka bakiuga ka Governor Mutuma Ntwaithingia gutingo gya gwita igukara akiendagia sera cia President William Samoei Ruto nkwenda kumenyithia antu kwina gitumi kira gitumite Mutuma akara akithingata Mutuma Ruto na akiuga gatutam gintu kia mbere antu ibambe batege cibitari level 6 cibitari level 6 ire kwejwa level 6 na Arua nereo kuma kithirikari cha majimbo etwereo na thaino ntubo chore bo president na governor wetu Meru County ibo kuona uria kwenderete gwakwa na ni enderete on police ne gutikinya mweri jwe nana eje cibitari itira ethu level 6 kwa uaje betu barabara umaga Meru bena nyimba mirimu ya cancer bageta Kenyatta batita Kenyatta kairi
town yetu ni tagukura Meru County nontu antu bara bonde batu surroundite ba counties ira jitu surroundite utugweta Kenyatta kairi rifaro bakejaga Meru County beja bikibiki cietu ikugia ngugi beja taxi cietu ikugia ngugi beja nyomba cietu cia kurara ikugia ngugi ma Airbnb na moteri cietu jonde jeta gukira anchokere mutuma nkatho nontu ugeta nandi ukathiurunkani muvete municipality side cia mjini ukathiurunkana otha ici ugeta thai barabara cietu ilami barabara kuga mutuma otengo geitete na ni uchore bo mutuma na thirikari nene ukauma aza uzo thaizi ugeta ki almost sibitari cha Meru County iri kwenda ku lift from level 4 to level 5 sibitari chionde gaikureterwa into bile bibati kuthithika kenda bia level 5 achi enderete gwakwa na iri kuma level 2 chigeta level 3 from level 3 to level 4 sibitari chionde kachienderete gwakwa ugachoka ukataka inya stadium ya Kithongo mutuma nto ithinkia no enderete kumithithia na nkwenda kwira antu buba kuwa mutuma utikiathithitie mutuma urete na metho kakageria kuona na munthu o maendeleo nawe kagakara utikia kuona indi gakona mutuma na gwita ngugi mutuma pongezi sana itukuona ana ba MYS ituonere wa advertising ngugi na ana beto bajukua ankwenda kwira gweka group ndone kaumete gantu bakai bakuma no thimenti bakiugaga mutuma ari tegemea rutere rumo gwita maendeleo bakauga mutuma aturage gembe ankwenda kubira mwenye macho hambi tazama ukeja kwethobe mukario Meru ndendo mbere sibitari level 5 re itete kwa level 6 kedhani egembere nkenda gukura mwenye macho hambi tazama ugatega barabara cietu cha mujini na majengo na ugatega barabara cienu cia ntorone kunthe nonto area rambete tenkithiuronkaga no ngwetangitega maendeleo ugo ketho tikumba kuona maendeleo ja mutuma nto ithinkia oria werwe na nyango gere kuona MCS igite kana ukathugane ngo giukere MCS yake ewe there project ya Meru County imanete na governor mutuma nto ithinkia na bagwatanirete na MCS benu. Thank you. Siambaririe koma dieto mbito wa Kanana Wanyaga mukario Meru County kuma South Imenti mbere ya kwenda kupongeza governor wetu Your Excellency kwenda kukania mukana kiri antu bara bare thirikari ne nkuru bara batombo otagera mu Meru na ritho rake auri abekiro na are guru national levels ndakwira thaiji uchorebo mutuma ni uchorebo kimataifa purebe na buna president wetu nikio tugatura kuga itu tam mutuma nontu mantu jara kuona kumania thirikari ire pati turamwira nagira maendeleo aturetere gitarire tira kwaria egitarira kuriwa marando jara twathithie ja 2022 takinyagie siasa na kwenda obwira burona kaire kuma nthiguru irambiria kuma devolution irambiria ri ingavana ori kubona bagwatanirite na senator ingavana ori kubona baitanitie ngugi na MP ingavana ori kuona baitanitie ngugi na MCA anto bakanisa anto bonde akaribonde ba Meru tonga gavana Isaac mutuma nto ithinkia mutuma there uretete Meru there une guchumbura anto na bakarao bagutegete becumbuka mwankaria mwathani akathithio ro kwenda na Meru hibwega keto mito kuga baotue mutuma itutam Ruto tutam Oma na nebu oma bwakama ni ati jau nini jonda ikia kwithirwa nkiona ona nkigua no mbite MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Riboti ya muthia ya rato kubanganiritia kirimetha ya Meru TV mbita wakabwe mutharimi monaniria wetu na njira mathithio ni Paul Gujiri ngushwire nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bogotuthura gwetene batu ikinya nontu baku tugitwika nyomba nteto iri na igweta kathetune ka Meru kuma kiri ni kiri wena kimoni thank you very much ukolelo gotuthingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya ona YouTube @Meru TV Kenya inkwendere gita murirega